Kocha, ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Fofila. Tofauti zilikuwa ni tofauti mabao, lakini kwa sasa umemwacha na pointi 3 mpinzani wako. Umepokelea vipi ushindi wa leo dhidi ya mpinzani wako Fofila? Kwanza nashukuru Mungu, nashukuru viongozi wa timu, nashukuru wachezaji, nashukuru watu wote kwa jumla, kwa maana riski aliyoitoa kwa Mungu sio ufundi wa maajabu, hapana. Mungu anapatia mtakaye. Timu ya Patrick ni nzuri Fofila, lakini kwa ushindi kwa nguvu zangu tulifunga 2-0, tunamshukuru Allah. Kipindi cha kwanza wachezaji wako walionekana kwamba bado hawajawa vizuri, hawakucheza vizuri kama sisi tunazozoea. Tatizo lilikuwa nini? Tatizo mimi nadhani kwa ni woga. Kwanza ni timu mbili zilikuwa na pointi sawa. Alafu ule woga, lakini mita tukamwambia hapana, watakazi watumike na jamaa walifunga zile goli mbili za kufuatana kwa dakika moja. Ushindi wa leo ni kwamba unachukua kombe msimu huu. Singesema hivyo kwa maana mimi sio Mungu. Ningali na mechi mbili. Na mkaumu kile kitu kinawezekana. Tatizo tutumike mpaka dakika ya mwisho. Hisi ni kitu gani ambacho mmeweza kushinda timu ya Fofila? Fofila kwanza tunazidia bahati. Cha pili watoto wetu walielewa wenyewe tuliwatuma kufanya. Sasa mnaanza kujiandaa vipi sasa mechi zingine? Maana si atuzarau. Hivi Mungu akipenda tena Monday tunaanza mazoezi kama kawaida. Kocha watakajuru kwino guno musi nigiki warushijwe n'umugwi wa Buja Queens. Namahigwe urabona ko uravye nk'amagori badusinze na maherere twagize kandi igori amaherere atabayo nta gori ribaho. Urumva rero Buja Queens yaciye profit amaherere abayi wacu iratsinda amagori abiri. Nibaze yuko yaramahigwe kuri Buja Queens. Kandi umupira w'amaguru niko bimeze ariho gutsindwa no kunganya. Urumva twe turatsinzwe turavyakiriye. Kama tugafelicita na Buja Queens itsinze no rukino bigire amahigwe yo kubandanya championnat neza. Gutakaza urukino guno munsi ni kuvuga yuko Fofila PF yoba yatakaza amahigwe yo gutahukana igikombe cyo muri uno mwaka. Amahigwe asigaye ni make kuko dusigaje match zibiri ziragoye kuvuga ngo nakayotakaza nanje nkatsinda. Urumva amahigwe asa nuko ari karagabanuka ku 80% cyangwa 90 kuko umupira w'amaguru mugabo birashoboka ariko byose birashoboka ariko muri football feminin mu Burundi ndayimaze imyaka myinshi ndayibona biragoye nta equipe iza guhagarika Buja Queens. Ma equipe yahagarika urayazi yari Fofila yari PVP peut-être na Colombe numva izisigaye rero biragoye. Nibaza yuko Buja Queens ifite amahirwe yo gutwara igikombe cy'uno mwaka kandi ni vyiza kuko hahiganwa babiri hagatsinda umwe nabo n'amachance yabo twe twaragitwe mu mwaka weze nabo barakironse tuzohaba dutegura ibikurikira niko muri football bimeze niko champion zigenda. Patrick yagiye kubandanya mu mugwa Fofila canke kumbure mu mwaka uza tuzomubona mu wundi. Fofila n'umuryango urabizi yuko imyaka amaze muri ko n'umukoci urayizi kutari myinshi cyane. Ma equipe naciyemo ya Premier Division y'abagabo urayizi. Nibaza yuko amawofera bari menshi mugabo Fofila n'umuryango kuko mba ndi hose naho mba ndiko ndakocha uribuka ndi muri za Bumamuru naguma ndi kumwe na Fofila hafi yayo kuko muri Fofila uko bigenda kose muri Fofila ngo mba ndumuhanuzi muri staff uko yubatse ndi conseiller principal wayo no kuvuga rero kuvuga ngo tuzoba turi kumwe ndashaka kubona ari kuri bando tushe nk'umutekinisiye mugabo nkaba ndi mu muryango wayo kuko Fofila turaguma naho iri hose. Akajambo kanyu mubwiye abanyengozi cyangwa abakunzi b'umugwi wa Fofila PF? Akajambo kanyu babwira nuko batocika intege kuko mu mwaka weze umunezero wari wa Fofila uno munsi naho n'umunezero wa Buja Queens kuko si twebwe twokwama twiganziye ibikombe bya football feminin mu Burundi kuko dufite ibikombe byinshi dufite ibikombe bigera ku 8 ni kuvuga rero rero nabandi nabo bace kugira ngo championnat igyohe abandi nabo babone yuko batariko barakora bakorera ubusa nabo bakore baronka resultat. Rero no vuga ko batocika intege aho twari tugeze barabona ko atari habi twakoze vyiza kandi twizere ko tuzobana tubikora mu myaka ikurikira kuko iyo uvunitse tumenya gucumbagira turabonye aho dutakarije urukino twabonye ingene vyagenze muri fazare no kuvuga ikiri cigwa turonse cyo tugenda gutegura rero championnat mu mwaka uza neza kugira ngo dusubire tubasubize mu munezero nko bahoramo rero ntibacike intege Fofila ni yabo kandi izoguma ikora vyiza mu myaka ikurikira. Haborimana Esperance alias kwa jina la Chiba umeweza kufunga mechi hii ambayo ilikuwa na upinzani mkubwa bao 2-0 dhidi ya Fofila. Ni mpinzani wenu mkubwa na sasa mmemfunga bao 2-0. Tuambie ni kitu gani ambacho kimewafanya nyinyi muweze kupata ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Fofila? Kitu ambacho chanitaza nikasema kimetufanya tuweze kumfunga Fofila, moja yote ni Mungu.
wanaweza kuwa wanatushinda ukakuta sisi hatujui ila tunawafunga. So tumekuwa tumeongea sana na tukasema tujitume sana kwa mechi ya leo. Yaani tufanye lile liwezekanalo ili tuweze kupata ushindi kwa mechi ya leo. Tumeshika umoja, tumeushikana wote kwa jumla, pia nimeweza kufanikiwa ushindi wa mechi ya leo. Wewe ndio umewapatishia bao la kwanza na umewapatishia pia, umetoa pasi assist ya bao la pili. Tuambie unajisikiaje baada ya kuipa ushindi timu yako dhidi ya Fofila? Yani najisikia furaha sana, sijawahi kuwa nayo katika maisha yangu. Yani sijui hata niseme aje. Najisikia tu furaha sana. Chibana anazoeleka kwa kuachia mishale ya Putin, mishale mikubwa, lakini leo tukuona yale mashuti yako makubwa sana. Ilikuwa nini? Kwa nini leo umekosa kuweza kufanya vizuri kuachia ile mizinga yako ambayo tulikuwa tunazoea? Kwa leo wamenishika sana. Yani nilikuwa nikishika mpira niko na wawili. Au tuseme tu leo vimekataa. Kuna siku viwa vinaitika na siku nyingine wanaamka vibaya. Naam, tuseme kwamba tayari sasa mmechukua ligi, mmemshinda mpinzani wenu. Tuseme kwamba tayari ligi, aidha tusubiri mechi mbili ambazo zinazobaki. Hapa nataka nikasema tayari tumeshapita. Mechi mbili zipo nyuma, yani hazitusumbui kabisa. Na sasa tuseme mnaenda kujiandaa vipi? Tuone sasa, tuseme kwamba mnaenda kwenye mashindano ya kimataifa, mnaenda kujiandaa vipi? Tunaenda kujiandaa vizuri kabisa zaidi na mechi ya leo tuliocheza. Unawaambia nini mashabiki wa Buja Queens? Nawaambia na wasapoti sana na tunawashukuru pia sana, wametuonesha upendo na umoja. Wameweza kutushabikia kweli hadi tukiwa uwanjani kweli tunajisikia faraja. Tunawashukuru sana kabisa. Tunakushukuru. Asante.